kuvuga Amerika uri umuyobozi ukandika Twitter yawe uri umuyobozi mu gihugu runaka uzwi, sinzi ko bizakugwa amahoro. Yanditse aravuga ngo turashinja Amerika ngo kubugamira ngo iguru cy'u Rwanda, kandi ngo tukananenga Qatar ikomeje kwiheza ngo ruswa cyangwa se ngo nindonke kugira ngo ntifate Rwanda ibihano, ngo kubera ko u Rwanda ngo nirwo ruri guteza ibibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko naje nzabona kugira nk'igitugu, mumbone zanje nzabona ko igira nk'igitugu. Amadura bamushishije ibyaha byinshi, aho naboneye kuri kigira igitugu. Twakuze twumva ko Libya ari igihugu ciza kandi gikorera abaturage ba bintu byiza, wabyaye bitaro n'ubuntu, amashuri n'ubusa, agafashwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Kadafi noneho bagica abagabo bera bama batubwira ko muri Libya habamo igitugu. Afata igihugu ciwe cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agishira mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibikorwa byiwe byose byo muri diplomati cyangwa se diplomate. Nukuvuga ngo zino Leta z'Abarabu yafatanyije nazo ni igihugu gisanzwe gikorana n'umugabo witwa ngo ni Eric Prince Kanto. Murumva gisaketa abantu yazanye cyangwa se abantu yisunze. Mwibuke neza ko igihe Goma yafatwaga, Afande Quickly yafasha abacanshura babwira ngo quickly musubiri wanyu. Bano bagabo babaje muri Kongo nta kindi kiba cabazanye, ibo ntibabaze nuko harimo n'inzira karengane, ibo gusa nabantu weze umufungo cyangwa se faranga ukabwira ngo mugende mundasire uyu nguyu, mugende munyicire uyu nguyu, mugende mukurireho uyu nguyu. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorovye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngamahoro y'Imana akomeza abaye nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukira abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukira abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemwa ibifabagane byabo. Ngaho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde, muri abantu b'agaciro cyane. Nuko telefone nari mbonye igiye kunkura mu mavuta. Ndamukije abantu bari ruguru mu bibanza bya basekuruza mu matongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 ayase twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi, Abanyamerika by'umwihariko turamukije wewe wakoze subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi umuntu w'ingenzi, warakoze guhitamo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri umuryango mugari. Nuko dutanze mpore ku banyamurenge bose bari mu bihe bitaboroheye, babuze ababo, ababyeyi babo, abana babo baguye ruguru cyangwa se bari guharanira kwishira kwizana kwacu. Nuko aho muherereye hose tubahaye pore cyangwa se turababwiye ngo ihumure tangwa n'Imana ribabeho, Imana ibaheze gukomera kandi baheze no kuzakira. Dutanze mpore ndetse no ku bantu bafite abarwayi, nimba hari ikintu kibabaza gitera stress no kugira umuntu ingwara yarabuze akamahora gusa arurwaye gusa akamahora muri situation ewana, ukwezi gashira kundi gashira. Ariko sinareka gushimira abakunzi bacu, ngira abantu baza bankandiraho. Mureke mbabwire aka kandi kugira ngo mukumve. Hari igihe uzureba umuntu ukwezi kumwe amezi 3 ane 5 ukamukunda pe, ukamukunda rwose, ariko ukagwana n'umutima uvuga ngo ntasabu muha. Ariko mwabakunzi bacu mwe, mwabantu bacu mwe, nubwo tugira intambara, nubwo tugira byinshi biturwanya, ariko nukuri mwarakoze. Wowe wareba iyi televiziyo yanyu warakanzeho sabone mu Gifaransa cyangwa se subscribe, warakoze. Imana iguheze umugisha. Nababwiye ngo hari umuntu azayama kureba umwaka ugashira undi ukaza ugashira kataraguha sabu. Hakaba n'abandi bavuga ngo
ngo kubera ukuntu ngukunda ngo uzakanda buri munsi, kandi gukanda buri munsi ni kuvaho ugasubira ariko subscribe uyikora once cyangwa se rimwe, hanyuma ukaza ukomeza kubona notification y'ibyo dushiraho. Ni ukuri gukundwa nta kiguzi, kandi no gukunda nta kiguzi. Nubona umuntu agukundiye gato uzumuha cyangwa kandi n'uzumuha, iryo ni ihungabana zo ufite muri we. Hari akantu nigeze kubona kavuga ngo uyu muntu yakugiriye ihungabana cyane mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ufite icumu mariye, uburyo bwa kabiri umufiteho ububasha bwo kumukora icyo ukeneye. Agukunda ari ihungabana, apana urukundo rwa nyarwo, ni ihungabana. Akavuga ngo nintamwereka ko mukunda aranyica cyangwa se arangirira nabi. Atereka ni setting muri mind yanje ko mukunze, kandi byama bibi byo ngibyo. Ico gice kibaho. Abantu bakuru mu myaka no mu mwuka ko murazumva cyane ko turi kumwe rwose muhamuzumva. Ariko mwebwe mwadukunze mukadukunda mukatureba mukanadukandiraho, mwarakoze, Imana ibahezo umugisha. Kandi urakoze ni ijambo ritoya ariko rifite ubusobanuro. Yeme natangaye, hari umuntu nigeze kumva n'umushiti wanje, hari umuvandimwe wo hanze wamukandiye kanyenyeri, none undi yavuga ngo urakoze. Wa undi nyiri gutanga ababara, tini gute ubutumwa bukugeraho ntuvuge ngo urakoze. Tiyo bubonye nabubonye kutashimye, ti sore byanciyeho, ati oya icyo warukene warakibonye, ubu mwanya wo gushima. Ariko reka mbabwire, kubwira umuntu ngo warakoze mu buzima bwanje reka ikintu wakoze, cyangwa se message wita ntoya warakoze, muza mu abantu bakuru n'abakristo mushimire umuntu. Mwarakoze bakunzi ba Ineza Live TV, mwarakoze. Mbasezeranyije ko uyu mwaka ngiye kubaha ibintu mutarabona hanze, kandi byiza mushonje muhishiwe. Icyo ni cyambere. Ikigira kabiri, tugiye gukora tutikoresha, dukorera mwebwe uko bwije nuko bukeye. Nari maze iminsi ndi mutuntu dusa n'intege nke rw'uburwayi, nari maze iminsi ndakora ariko samahani. Naho n'umuntu aje arambwira ngo ese ngura caba muri Kenya ngukudaheruka kwa Prodinga. Nawe ati sorry kabisa simeze neza, ariko ni umubiri intege nke z'umubiri, ariko meze neza nagarutse. Nuko dufite amakuru menshi we. Hari umugabo wambwiye ejo bundi ngo arashima Imana ko ngo umurozi wageze umuruga ngo yaramusengeye ngo aramubwira ngo reka kundoga mvaho nshingukaho nduwa Yesu. Abanyarwanda bazabita abana babo ngo nduw'Imana ngo reka kundoga ngo atari uko nguko, ngo ndinjira ihuduma ngo ngusengere ngo Imana guteza ikintu cy'ubukonje mu mubiri kuva hano kugera hano mu mubiri. Ndavuga ati wow, Imana irakora. Ngo none ngo narambwiye ngo yihene ngo arahanga ngo ubunyire tuvugana, ngo amaze amezi 6 mu bitaro, ngo bamushusha nk'ibiryo byakonje. Abantu bagira microwaves murabizi, bashobora gushusha ibiryo by'iminsi 2 kandi kumva biracameze neza. Ndaseka ndavuga ati yewe, Bibiri zivuga ngo abanzi banyu mubasengere mubingingire imbabazi ku Mana bahinduke. Bibaye agarisho guhorwa irindi, nukuri ntantungane muri iyi si tayo. Wowe mwana wawe tureba, iso ni intwari kuri wowe bari kukwiye, sintungane. Iyi si ntantungane ibamo. Uratekereza ugacumura, wakora ugacumura, rero biragoye. Nibyo reka tubivoha. Nabonye inkuru yavugishije isi naje ndayitegera ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yarabyutse kuri Twitter. Rero yabyutse kuri Twitter yiwe yamayandika ngo reka mbabwire, Amerika niyo iyoboye isi nubwo wogira gutubyango bizemere. Kuvuga Amerika uri umuyobozi ukandika Twitter yawe uri umuyobozi mu gihugu runaka uzwi,
sinzi ko bizakugwa amahoro. Yanditse aravuga ngo turashinja Amerika ngo kubugamira ngo iguru cy'u Rwanda, kandi ngo tukananenga Qatar ikomeje kwiheza ngo ruswa cyangwa se ngo n'indonke kugira ngo ntifatire u Rwanda ibihano, ngo kubera ko u Rwanda ngo nirwo ruri guteza ibibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arishongora we avuga ko Qatar ariyo izibaheza ruswa kugira ngo tibayifatire ibihano, ariko arangije neva yaje noneho kwa kundi jewe perezida w'u Burundi kwa kundi azagira yaje asaba imbabazi aravuga ngo kuva kera kugeza ubu nyine tuzi uruhare rwanyu mwagize nka Qatar guhuza abarundi na Kongo n'abanyarwanda, ngira ngo mwagiye mubona za Doha ndetse na za Washington. Neva asaba imbabazi arapfukama aringinga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar aravuga ngo rero ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aravuga ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi tubababariye kubera ko amakosa mwakoze mwayasabiye imbabazi. Halo, bikababwira taca kibi kibaho Imana itazibabarira, kandi ugize ikosa ukora ukavuga ngo nciye bugufi mbabarira uzubabarirwa, nuko yamasaye imbabazi. Amadora yabaye amadura. Amerika ni nziza, ariko naje nzabona kugira nk'igitugu mumboni zanje, nzabona ko igira nk'igitugu. Amadora bamushishije ibyaha byinshi, aho naboneye kugira igitugu. Twakuze twumva ko Libya ari igihugu ciza kandi gikorera abaturage babo ibintu byiza, wabyaye ibitaro n'ubuntu, amashuri n'ubusa, agafashwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Gaddafi noneho bagica abagabo bera bama batubwira ko muri Libya habamo igitugu bageze gutyo baramwisha. Libya ya mizima habe na Venezuela uku nyine hari akantu kari behind. Ese YouTube kirumva ibyo mvuga, ako kantu kabarenge ntimukumve neza kuko n'ubundi edikota iri wanyu, ariko nyine reka tubireke nuko katwigarukira iwacu muri gakondo. Ariko nyine tugomba kuvuga akariho karavugwa yeme. Nase temuzi ko abazungu bakunda twicana, temubize bakunda twicana dusubiranamo cyane. Abazungu bibanda ku bihugu bifite ubutunzi. Urabona ibihugu bifite ubutunzi cyangwa se bifite amabuye y'agaciro, ibitoro, petrole, ibyo bihugu abazungu baza bakunda ngo babiteze umwiryane, bahore bashoramo intambara, kandi basapotinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo ko barabafasha kurwana ngo musubire mu mahoro. Ariko nyine bagica tibadukunda, badukundira izo dufite. Nibyo natangiye mbabwira ngo urukundo bagukunda bitewe nuko gufite mu nshinga cyangwa se mu bubasha. Ubwo si urukundo, ye ni toroma. Abazungu bagira toroma Afrika ni ibihugu nabonye icegerano ahantu ni CNN bavuga ngo Kongo ngo iri ku mwanya wa 5 ku isi mu bihugu bifite ubutunzi, ngo ariko ngo ikaba ku mwanya wa 2 ku isi mu bihugu bitaze gukoresha ubutunzi bwabo neza, kandi ngo bitagira organisation. Nibagica babiri inyuma bato nuko ibyo ngibyo reka tubireke. Ariko nari mbakumbuye kwa rukubaramutsa. Indi nkuru ihari nabonye ni yuko Kiseketi yahisemo kwitandukanya na Qatar, maze Qatar n'ukuntu yabafashije ibahuza, afata igihugu ciwe cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agishira mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibikorwa byiwe byose byo muri diplomati cyangwa se diplomate za politike nyine abiheza Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nukuvuga ngo zino Leta z'Abarabu yafatanyije nazo ni igihugu gisanzwe gikorana n'umugabo witwa ngo ni Eric Prince mu bikorwa bitandukanye muri Sudan. Reka mbaze mbabwire uyu Eric Prince. Uyu Eric Prince ni umugabo ufite amafaranga,
ufite ninkubira ngo amafaranga ndango yogwa mu ntege Elon Musk. Gusa nyine Elon Musk we aza akora nyine ibikorwa byiza nubwo bazavuga nawe umuntu mwiza. ariko nyine tumuzi nk'umukire. Umuntu wese wabaza ngo Elon Musk uramuzi yo kubira ngo Elon Musk ni umukire kwisi. Ngira ngo ari ku mwanya wa mbere. Ari ku mwanya wa mbere. Nuvuga ngo uyu Eric Prince niwe washinze societe yitwa Blackwater Society. Ikomeye cyane. Binyuze mu cyitwa Frontier Service Group FSG. Bishatse kuvuga iki? Uyu Eric Prince igisaketi yaganye cyangwa se yiyambaje muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gukorana nawe. Uyu Eric Prince ni umugabo ugira ikigo kigurisha abasirikare, ariko ese ko mbivuza neza, ni umugabo ugira ikigo ese ndavuga uruganda, ni ikigo cy'abasirikare b'abacancuro. Niba abasirikare badakenera kumenya ngo why, pourquoi, kubera iki, mukabaha mission. Ngira ngo muza mubona aba mercenary cyangwa se abana bagabo b'abacancuro, uzumuheza ifoto ya target yuwo ukeneye ko yicwa, bakakubwira ngo genda uturasiye umuntu. Mercenary batavuga ngo kubera iki, pourquoi ushaka kwapfa, ibyo ntibimureba. Wowe gusa mwishuri, numara kumwishura umutume, numara kumutuma aragenda akubura cyangwa se akora ico yishuriwe. Murumva ko kanto, murumva gisaketa abantu yazanye cyangwa se abantu yisunze. Mwibuke neza ko igihe Goma yafatwaga, afande Quickly yafasha abacanshura babwira ngo quickly musubiri wanyu. Bano bagabo babaje muri Kongo takindi kiba cabazanye, ibo ntibabaze nuko harimo n'inzira karengane. Ibo gusa nabantu weze umufungo cyangwa se faranga, ukabwira ngo mugende mundasire uyu nguyu, mugende munyicire uyu nguyu, mugende mukurireho uyu nguyu. Hanyuma ibyo ngibyo nimumara kubikora mufite amafaranga yanyu. Kandi uwo muntu weda ni inzira karengane. Kadafi yapfa twarishimye, kandi Kadafi yari umuntu mwiza, ariko twabimenye nyine Libya yarapfuye. Turuzi uko natwe tuzomenya ko Kongo yacu ari nziza. Bibiri zivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Kongo ifite ibintu bidatuma abazungu baryama ngo basinzire. Ababirigi turuzi kuri ababirigi nubwo babaheza gisaketi inkunga, ira nkunga bamuheza nukuri ntarukundo rubarurimo, nizo nawe bamukuraho. Nuko tugana ku musozo, hari inkuru mbonye mu kanya ivuga ngo mu gace ka Bibogobogo haravugwa uruja n'uruza rw'ingabo nyinshi z'igihugu cy'u Burundi zagaragaye mu bice bitandukanye by'ako gace. Ibi bibaye mu gihe ibi bice byari byaravuyemo ingabo mu minsi ishize nyuma y'uko ingabo za AFC M23 MLDP twirwaneho zari zimaze kwigarura umujyi wa Uvira. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo nyinshi za FARDC zimuriwe mu birindiro biri muri centre ya Baraka, aho bivugwa ko hari ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zo mu mutwe udasanzwe Special Forces uzwi ku izina rya Hibu. Nuko muri aka gace kandi haravugwamo ibindi bikomeye by'abacancuro bivugwa ko bakoresha drone zo mu bwoko bwa kamikaze ndahomiwe, zikoreshwa mu kugaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 twirwaneho, by'umwihariko mu gace ka Makobora. Amakuru aturuka aho avuga ko mu bakoresha izi drone harimo abasirikare baturuka mu bihugu by'i Burayi. Gusa ibi ntibiremezwa neza n'inzego zishinzwe. Ku rundi ruhande ingabo z'u Burundi zivuga ko zerekeje mu gace ka Kabembwe mu rwego rwo kwiyegeranya no gukomeza ariko Abarundi kwiyegeranya no gukomeza imyiteguro. Bikaba bivugwa ko zishobora kwinjira mu bice bya Ndondo
na Shanji zigatera Bijabo nubwo ariko abarundi niki mushaki wacu muzohakura imbwa yiruka nuko yemwe gusa Imana ikomeze irinde abanyamurenge bari kurengana bari muri za biriya bice byose bimwe abanyamurenge byose. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimira n'ukuri. Turabakunda cyane kandi turabishimira. Tuzatwama tumva tunezerewe gusa iyo turi abanyamurenge. Twapfa twishimira izina ry'abanyamurenge. Twabaho twishimira izina ry'abanyamurenge. Uwanga ubwoko bwe cyangwa gakondo ye Bibiliya zivuga ko ntajura azobona umuntu nk'uwo nguwo. Twari tuje kubaramutsa, twari tuje kubabwira aya makuru ahari. Abantu bose gasi ko bazabategeraga ibinyamakuru bitandukanye byinshi, ibintu byo hanze byo mu Birigi byaheke. Ariko nayo ngayo nimba utazumva BBC, ariko BBC sigaye ibeshawa n'ukuri. BBC sigaye ibesha kamikoresha amafoto y'abarwanashaka ikababika ngo bapfuye. Kuva umunsi mbona bandika Colonel Nanga ko yapfuye bwaca mu gitondo agatanga speech. Namavuga ngo BBC ndabakarabye. Bagire n'isoni nkeya buce bamandika ngo Museveni ngo rest in peace ngo ararangisha. Ayo we kandi ari mu matora ahatorwa. BBC sigaye ibesha tiyikora nk'abanyamuru nk'umwuga kujya bageza bakora mbere. Basigaye babesha pe. Nuko amadubu niko nzamana ruganzagira ngo amadubu nuko turabakunda cyane. Mukomeze mugira ibihe byiza. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze barinde banyamurenge bwoko bwacu. Intambara yararangiye. Aba revolutionnaire intambara yashize igisigaye ni gutaha. Ejo ni mumbona ku Ndondo ni iwacu. Habe n'Irundu ni iwacu niho navukiye. Kafite kibanza ni iwacu ngomba kuhaje. Turabakunda cyane. Amahoro muto n'amafaranga y'imikofi. Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bishimire. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao. Bye bye.